Makanya bidan cang nak pilih sing kemo kayak nang jalan. Nah coba alih lene. Bin puan di kuningnya ada hijau. Mulai jauh kadang usak lene yang rumah kok. Angin ini dempet jak rumah Balianto nih sakti. Bapak pusat air itu. Apa? Pak Sumur itu. Ali. Kesiap. Sing bani cang igel ci. Ada gitu. Anu lakar panggungnya len. Apa kadang cilakar nih jajuli? Adi cerdi spring bed igel. Nah, ini lakar panggungnya bahan jalanan nih bedangin. Apa? Ini jebol ugane. Macam Ini kan di daun panggung, tukang amanang parkir itu. Oh, Pasang gede. Liwat kemalu basanginnya serempet tuh basangin. kenapa di Tisteng ngidang ngentek linggih? Kenapa? Karena ada blite meni mudang barak tuh. Oh gitu? Nak nangun yaknyo. Oh nak nangun yadnya? Nangun. Sekenap. Sing nih kan alih aneh agak tegah nih. Angap ke menjalan di punduk di bedangin nih. Hanya di garis nih kan jangan menjalan. Makanya bersyukur nak jinang igel ini di Tiste langsung muka ruko semeton itu. Cang pada luling minggu lewat bin nyetop muruk ngerejang. Cang berpikir kok cang sing hale-hale gitu kenapa? Nak tuni Bapak Ian gitu. Ada pegawai desa Pak Ian. Oh. Nah, kangguan gitu di rencana nih nak sengalai bondres. Abung renang kadi bu ngalai bondres. Oh nak dana sing ada tuh kemungkinan ngemang dana pergino nih. Perlu sih. Akhirnya payu ngalai bondres berkat ide Batara mepicu kerayuan kesegaran dan rezeki untuk masyarakat. Makanya cang bongorin san. Keneng cang yo. Ingin Belih tuh Pak Ian. Tawang Pak Ian nyen ngeranang payu bondrese. yang mana? Ugan minggu lalu cang beli nasi dau. Sok main duli Jam 5 liwat mai sembahyang cang belat kaje. Tapi yang oh gitu. Tuh Batara. Ide Batara ngetek lili kadang ngundang bondres. Masaut ide. Ingin. Isengap nih kalah tuh alih. Cang sud pemilihan, cang makan daunnya makan sing idang. Adi sih. Jok mau beratut lu wai Pak Brate ngayahin tuh. Tapi hebat. Hebat ini semeton di Tiste itu paling hebat. Maksudnya? Nyidang undang bondres kudang motor liwat. Dini kan bocah sing lah jalan alternatif cen kaden stop. Makanya bidan cang nak pilih sing kemo kayak nang jalan. Nak artinya semeton ini nak baunya milih ci. Sing dini onyo milih cebat, Jumah kan sing onyo milih cang. Nanti dini milih cang, sing lengahnya mau dini, Jumah kan cang sing pilih. Aduh, cang bawa pikir sengap dari wakil bupati nage, tapi hebat cingap.
Ngen. Cijoh uling pedalaman cikan cikan aning lah nagata kan ci. Maksudnya? Agata nih jadi top do cining lah sebenarnya. Masa? Ci sing nawang. Apa tuh? Agata. Agata. Anak gaul tangun titi kan ci sebenarnya. Sing Agata tuh anak gaul tanggung didi. Apa? Anak gagal tanggung didi. Sing yang penting kadek gagah sampun mapuniut 300 tali. Mangku Yuliati sampun tata. Mangku Yuliani sampun mapuniut tang kerat. Nggih. Gusti Srike 300 tali. Agus Juni Budana 400. Tenyen ngelah. Nengai panggung kadenci yang ngoni ragong igel. Mau kena. Mulok kalma balik dan punya. Mangku Surasmini angsel. Ane paling keren nih. Ane Jen. Ini pemanya Bondres Pak Adelia 10 juta. Wah hebat. Wah ini ane paling sakti nih. Oh Ane Jen. Mangku Andre dupo bal tetelu. Tuh Jen ngap. dupo telu bal tuh. Kadang sepak bola karya aja Mangku Andre ini adi bala turang. Weh, ci maco sing bisa. Tuh jero Mangku Andre. Tuh dangin Ngin pangkung pangkung, dupo. dupo telu bal. Sing dupo ajak bal telu. Sing Dupo telung bal. Oh. Sing dupo ngajak bal telu jeneng. Oke, tuh. Cang berpikir sebenarnya uling duni. Anu Cen. Unyu toleh cang adan adi sing misi nyoman artikel. Bo gagal apa keseluruhnya. Makanya Cang Mai bayah nama sini gitu. Nak ngayah, Huh? ngayah ngapa? Wah, Kudo cang lah nyamo dini di diste. Juari ci, pidan nugan ci dari calon wakil bupati, cang bareng nukung ci, nak tahan lagi bibes. nying lah nyamur ini liu. Cang, Kenci kan nak ngayah dong udiang Cang aja ci. nak Kang Wan yang gitu sesari nak permesamas, Liu tuh. samas ngap, Sama sing, sama sama sekali sing ada ordo apa nih non. tinggi. Om Santi sampai mulai. Ada semua. Nyen bin Cang abang dupo jak bal jak makan. Tapi hebat nyaman Cang di karyo memungkah lan ngentek linggih kayangan ulu Banjar adat Dauh pangkung. Itu nak ngeadan gumi bilang. Bumi ini mulut tenget ini. Yen pidan dangin pangkung. Bener, Dauh pangkung. bener. Begitu dajane Banjar cari. Benyar cari. Oh. Gumi ini tiste mulut Aneh orang tengah tuh. Cang. Di tengah sama payas jak di panggung tenget gumi ya. Tengah Misi aksara ong, ong. ongkop. Iya nganti 2 jam cang igal dini manisona bisa berak cang mulai. Luwung. Adi lu. Nak begitu memen cuma besan jacang. Nyen, Memen cia. nya orang Cimeme. Aneh ngainang Cang talo ceplok rumah cito. Meme. Menyen tuh. Bunda. Aneh medagang nasi bejak tuh bunda. Pada. Itu nanang cito aneh. Ane cenanang. Aneh kerauhan busan tuh. Senanang. Apa tuh? Ayah. Mulut demen kerauhan ya. Adi gitu. Cang busan kapok ijo nang gitu. Nyen alih nyen gitu. Stroke tuh ya. Tapi seken nih karyo nih paling spektakuler. Adi gitu. Menjani pengalih Bondres begitu kayang nih bulan tarian. Tarik. Wih lengkap. Penonton hebat-hebat masih. Hebat. Bukan hanya warga Tiste. Mungkin. Uling selat. Selat rasem. Selat jalanon. Tuh nak pangman mau balik tuh. Makanya mau kelompok-kelompok ngoyong Maksud sih? yen sora pemangku, mau bunuh ya pemangku satuannya apa? Apa? Pras, Lis, Suci, Daksino, monto. Oh yen mangku. Pemangku aja serati monto satuannya. Oh gitu. Yen ABG nak cenek-cenek kita ngotot len satuannya. Apa? Bah seputaran HP mainan. Mainan. Tahu yen subuh anak SMA len ngotot nih ben. Satuannya Wih, kayak gaul satuannya. Maksud sih? Di mana ke sekolah? Aku nggak dapat sekolah di sana, Nok Ci. Kleng, Nok Ci. Males aku Ci. Kemarin hujan, aku nggak bisa lewat kemana-mana. Anjir. Gitu. Apa? Iya, belabar tuh. Banjir tuh non.
Yen ane umur 30 len satuane. Yen umur 30 Ijo nganten. Gua megae saja. Ketemu ya umur 30 gitu wis satuane. Yen umur 50 sampai 60 Ane umur 50 len satuane. kenjen. Kudu po lapana. Oh, yen ane umur 60 len. Kenjen. Kudu gen timpale nu hidup. Man yen umur 80 80 len ben satuane. kenjen. Kudu po gula jani. Asam urate kudu. Yen nganti umur 95 sampai 100 yen kepuro kene kenjen ngap. Sing mungkin kepuro. Adi sih. Cuma saling toleh jak kedua kene. Adi gitu. Nabo samur cingen gitu po. Pikun tuh. Makanya yang jani kan luar biasa. Ane renang luar biasa. Hebat mulu ini nyidang. Diapin bedek ajak kakak nih. Ajak kuda ini. Ajak 100 Ajak kuda nih ke 70. 80. Ajak 80. Kuda bu? Hah? 184. Lah ini 100 sing. Ajak 84. Oh ajak 84. Nyidang makaryo kene kan hebat yang cuma ajak 300 nyidang makaryo. Kuda kakak nih? Ajak 320. 320 berarti yang kali 2 kali 3 berarti hampir 900.000 berarti suara cuma cio. Oh, mau ngomong kebaya 800 juga nih. Kuda ngomong kebaya 800 kebaya serati sekodrune PKK pemangku 800 400 ngedumang kebaya man kuda man suara molas Juma cang di Banjarwani cang benurdur tangkahe mungkin jani ganten ngelah nyama wakil bupati survei cinae lagu cipiral mungkin ane bidan nih tuh gede yang bidan jadi pemilihan bidan gini semut bidan tuh bidan yang jani len semut tuh di kijelakon nule jani buong sengap dadi wakil bupati mesaut nak nik uling jemrana tuh Mr. Ryan tuh Amisa Ryan beli komang sengap suwo dan beli berjuang jani beli kalah ben limang tiban pasti kalah menyalawi sing tuh ngecang stres ane nge stres gending nganggung dot rai tuh ane geng langsung ancok-ancok beli sing nyidang sirup gitu kedelon cas yang bulas-bulas tapi liu cikalah ngap lumayan ya pipes liu lah jelas sekitar 14 14.000 miliar apa umur 14.000 liu tuh pes mundu makanya jadi kalau ngadep tanah rencananya nyak meli di mari dista oh di nak liu lah pipes coba takone suge-suge ini oh pesiar cik udah par di perare di rumah atau di pinggir jalan tuh masuk di bedek ke tengah ada mobil biasa di Duang Ase ada cang udah 2 hektar tuh 2 hektar 2 hektar beliau cing lapis nah yang ada nak nyamu di dista nyak meli bang bagi 15 perare molas bol lengkap misi tuh serius oh punya nyo misi 14 punya biu misi Duang Ase pemuun Merajapati bol lengkap misi tuh tanah apa tuh semua adi adab sih semanjir Mas liu nampingin semua jadi punya mau lebih ke kremasi tuh. Maksudnya? Jadi liunan yang mau ke kremasi jadi semua sih ada fungsi nih. Orang lagi bicara dengan ke Setra Banten, orang sang yang buta kali dengan buta kali di Setra mau keluar melengok kene kok melengok ngin kaden makan buka kremasi nya. Boleh di betara di Merajapati bos yang ada gaet kelimpang nah zaman ini sebuah maju tuh orang kremasi jani toleh Jumaci jak Jumacang jauh berbeda. Bedane. Iyan nodalan cer Jumaci iyan kepuro ngabo-gebogan ngabo sayur apa isine? Ye pala bungkah, pala gantung, pala lambat, pala sari. Apa tuh model? Pala bungkah soro humi-humian. Makanya betene sele yang ini. Ini mau bungkah-bungkah. Oh gitu. Oh. Bulan begitu pala ramat. Pramate? Soro hane mebun-bun. Contoh Timun yang ini. Pala gantung? Pala gantung, soro buahnya menggantung-gantung. Contohnya? Ada buah gedang, ada buah sentul, ada buah apel megenep. Dua malah pala sari. Apa? Canang sari.
misi bunga-bunga. Jumaji nih. Juma cang soleh jani. Ijani keken. Pala bungkah pala gantung bilang misi kadang-kadang bedek duana pot isin. Hari gitu. Pas bunga kadena resepsi betara nih. Men jadi sayur nih apa isen uling beten jani? Uling beten len Pokari Sweat. Bedor nih? Bedur nih larutan. Bedol larutan nih? Yakul. Bedol yakule? Oreo mererot. Bedol Oreo? Pop mie. Iyan bidang kan len mantane. Kengken. Om padrem puspem toyem gandem satem lengkap soloh ane bunga ane buah ane mentik gitu. Iyan jani? Sing nganggo mantra. Apa angan? Om padrem jen mau padrem sing ada mau padrem nih dondonan semisi walem jen buah-buahan gandem jen umbi-umbian wadah len mantane manggo. Oma sesondengan. Yang penting semalune misi om. Oke, iyan beten pokari kengken ngantepan pokari. Om, misi keleneng. Jangan. Oh, lengkap keyboardnya. Coba keleneng misi. Angklung misi. Coba. Angklung. Hebat kan keyboard cino. Hebat keyboardnya. Coba angklungnya. Nah coba. Bisa jangan coba rinde. Cek lengkap keyboard sih po. Nah, coba. Rinde. Hebat kan keyboard cino ngap. Pemirsa serang sami saya kiri yang frekuensi di tiangnya lengkap. Coba belaganjur. Yen munyen buron. Apa kan isen keyboard sih? Belaganjur coba. Tinyak ke bungut baunya. Dan wajak ke pemain lain paling ibu bin. Coba alih. Ini coba. Hebat gitu. Coba keleneng. Coba. Nah coba alih keleneng. Bin puan di kuningnya ada hijau. Mulai je kadang usak keleneng rumah kok. Lengkap itu. Lengkap. Hebat kan keyboard cino. Hebat nak boten mati nih. Kang keyboard deh. Dan mati tolina kulit selam latek tuh. Boten mati, Au? sing cocokin ya banyak cuma jelema jelek je pikasnya cuma. Men dija benane. Abo ke kremasi. Au? Malelah keluarganya kan mayah di kremasi 32. Saja. Mare mayah molas. Bodak itu? Nanggeh bin pitulas. Au? Pas hari kan memetunyel. Bener. Sing bayah makanya mare pueun tengah uli hanga bin kremasi. Akhirnya hidup bin. Makanya tuh cedo kelar sange pun sibak lebeng sibak tuh. Darah kedang itu. Dalam yo. Ini angkat nu hidup. Naget mesin. Makanya rumah tuh sing ngon kleneng. Sengon Tupo kan mangkok. Ampo kulun paduka betara manusnira pada kelawan siryang betara hangaturaken gebogan. Gebogan bener. Wah, ini buan lian bumungah. Bener. Menawa pakulun paduka betara kekirangan ion tubuh. Niki wos hana Pokari Sweat. Pokari Sweat sebeten. Oh, pang sing ilang iyon tubuh. Ning pakulun paduka betara mengalami kronis panas dalam bibir sariawan dan pecah-pecah. Hana Pokari Sweat lan larutan. Iki hana Yakul susu fermentasi kelas tinggi. Jangan lupa minum 2 kali sehari. Hana Oreo dibubuter, dijilat, terus dicelupin. Ngiring luar nia katuraken sege nanten wenten sege kagentos antuk pop mie. Langsung kerauhan mangku istri. Kerauhan? Oh. Napi kirang. Aduh, kalau jangan uli di Belumbang dan ada kurang. Aduh, jenek. Punapi, nyen ngaturang pop minyen. Omongan tiang gitu niki pemadagan. Aduh, tadi keto betaro damo hidau nih tadi keto ngaturang pop mie. Iya hangat sing misi. Kujang nira nyeduh gitu. Langsung ane kerauhan seduh yang beri hangat. Tapi zaman mula gitu kerauhan liu ada macam nih. Oh, liu. sajan. Dojo ngorang juma sini di dangun di juma cari Banyarwani kerauhan liu macam Kerauhan yang kan. Satu kerauhan sadar kamera. Ingin modelnya. Makena sih sebenarnya kerauhan marah videoin kan timpal nih. Ada kerauhan paling ngalih nih
paling ada meme mungkin modelnya masalah hidup bertaruh langsung kerawan ibu orang kan misalkan ibu sing ada bapak takut gitu ada kerawan ada kerawan inget nyemak sanal masa mau kerawan mundur ben tadi mundur sanalik les yo macam ada kerawan sing pegat-pegat aduh ngeling aduh kerawan apa aduh nak yo di dunia kan moyong di belakang aduh punapi ternyata batis nih jek aja timbal tapi mulai jelek brengsek sebenarnya brengsek itu jangan orang kurang lima brengsek apa gaya jubah bubar ben ke kurang lu busan bin dan sangka panjang desa kurang sini oh sanggul nak tunjal lah ayo ajan beli yang cang ape kan bukan nenen kan beli yang ape Promax 14 tuh juga sing jemasan 17.800 lah 17 juta beli yang ape nduk kadang cing mahal ke pekan keramitan beli canang jidase metawahan bangkel weh kene beli mana hai guys kita lagi ngayah guys uling jam 2 metiktokan boleh najak kundangan HP misi tas ini misi tas menggantung merek nih M apa tuh mall G mall tuh begitu misi HP kan besi dimulih nih tawang sini apa genap kacang jajo benu godep liman kurang situ makanya cuma ada sing bani sing nyakan ada gitu nak bungut kurang jangan jek cara bebek bener apa aja tepuk ke sol boleh aja beli lawar beli nasi semen Juliet jangan bu jangan coba balin gorengan tuh cuma gorengan besi ati tuh jangan apa sing akhirnya 2 kali lipat ngamah pengen cang lek ngajak kunan gitu ceraian cekuran sih engken ya ceraian bungut ngujang kurang gitu ubo cido ngamah sing cek cara kucek cang sing bani nyerayang perlu cang ulian kurang sini do hari do cang nyentano kamu macam-macam kurang cang urin nunyel sanggul maro ada bisa boleh sambilan live TikTok sing ngai pembatasan usia man kan sing dadi dupo sing dadi api asap sing dadi bener nih limo tengawan isi dupo limo tengebot kene live halo guys kita lagi mau mendak betare dedun bener kene mana terus iya sing beno te dupane dijo sanggul timpal nih bekucak dupo borin megudus nasibane langsung bendese mulai pas ngap aja apa kurang nganginang mau gede keren pasar sing ke Bangli kemudian Ujak orang nak apa aja gaya bubar, gue ngerejang samrak. Budi aja berita dong. Wow, nak ngerejang di Balai Banjar gini pengerian nak hujan, kan awang Balai Banjar yang beten bang. Persis cara Balai Banjar tuh. Misi pelangkiran. Si pelangkiran jadi itu bos seduri latihan sing dan seduri begini. Ore potongan cerendut modak kisau. Mau pupur, tabang uli jam kuda. Uling jam 5 semengan mau pupur. Penigel jam 4. Wih, tapi kedas jadi kurang cio. Apa kedas senterai tengok anyut pupur nih. Mau pel-pelan di bohong nih. Borin cek labah bohong nih misi gat-gat. Kini pengigal, cekira gue bengong nepokin kiri-kiri di tembok gitu menempel. Beden pelangkiran. Men mesanggul misi bunga emas. Tuh buya kau koprek. Sing dawang pelangkiran misi tabuan pelangkiran samrak tabuannya kayak ngerejang sambah. Boleh mangku besil bibih nih. Kejamu cetot kada kacol tabuan. Cara geruda man kujang. Tapi mula gumin sih mula hebat gumin. Saya ngerti ini. Jangkonen sot nyatu jak sengap adi cibo pesu. Cibo nen peragat satuan cak cipesu subo. Nih don sembarangan orang bang mengatasi ini. Ada gitu. Dokter Nyoman Sunario bang mengatasi ini. Mare nyidang ya. Nak ya gelem nih. Mare sud labo tole entut nih. Dok ya. Sajo labo. Sajo pipis tinggal barang gak sih ngikil man. Maksud nih? Sing man pipis nih. Man. Tenang kan man. Cima pun tur cinyul. Ya labo hibi kulo liwat tomplok kaing iya latlung medadu.
kalah aspal. Yus, adik kengken satuan. Dudu pahit dia nak boleh nak perjalanan cerita cicing menjunan plastik tuh pahit sih. Si mekarotan jet nak itu. DJ Cilabu. Di kapal kalah aspal po. Kengken aspale. Mati aspal. Mati engken. Kan tabrak ulung cang mati aspal. Mati engken. Mati melaib sing ya. Batis ya. Tatu. Lu mau stres. Ngin. Cibo. Ngawak-ngawak ngomong stres. Aku mau pecat di ubud megai kete aku motor wawat. Ambil minum boren tuh minum kan boren kena minum di tempat yang benar, jangan minum di sembarang depan. Ngabo motor bisa membahayakan pengguna jalan yang lain kan boren. Mau pecat gitu. Pecat. Cang pemereren minum. Oh maksud cia bos suwud. Sing Tuh boy nak mereren tuh adin suwud yang carujang bos sing nu minum mereren suwud. sing sajam kita minum mereren po. Adi mereren. Pang lebih yang na minum. Anak stres tuh ya jangan ngotot. Cia jak dua, cis cerebikul ngejak celeng gitu. Ci seken mau pecat. Sing cang pecat bos pecat marodong no. DJ bidan ci magai. Diuput Oh di ubud bidan. di setoran. Oh ngurus tiket tuh. Ngurus tiket Sing di setoran, dia kan nak ngurus tiket harus nyetor mone. blok saja. Tunggus makan tuh. Restoran. Ngaca nemcang nemin. Restoran DJ. Diuput di pepek bengil. Di restoran apa? Pepek bengil. Bebek Bengil. Tuh boh. Yang di Bebek Bengil tugas si ujang. Muput bulan pepek. Cacing igal adoan alit di Dajang Pura. Di jane pelih. Mutbut bulun bebek. Cangken memen cang Jawa kewa saja ngomong bebek sing bisa. Oh tuh bisa? Contoh tuh kan besi. Mendani mau pecat ci itu DJ ci magai. Kang Wang ngaleng kewa di bank. Boy, di bangun. Sombong. Tawang otak amone magai di bank. Ci tamat apa ci? S3. Ih, bekalah ragu ngap. Cang sarjana ekonomi S1. Ci S2. Cik. Oh, harus belak kemur. Nasi kengken suara cang hilang daripada ci cuman suara tuh. Ngin sing man suara. Sengap. Astung karo ngap. Adi astung kareng. Turut kene tuh. Prihatin tuh. Sangsep cang umut dia. Sombong orang S3 ngomong prihatin kan astung kare. Sajan itu pidan masuk di kuliah di Ramadewa. Di Rama Dewa di je. Di Tanjung Bungkak. Warma Dewa. Jurusane Unud. Sing sekan CS3 ci doktor nih. Hah? Hebat tuh. Niraga maru S2 yang bidan ci S2 DJ masuk. masuk di IHDN. Oh iya. Oh, yang ci bidan S1 aja masuk. S1 cang di Jawa ngap di Solo. Ah, di Ngacang Sen di Solo. Ih serius? Solo di je. Di FISIP Visip. Fakultas Ilmu Santet Ilmu Pelet. Ci di Ngacang bidan masuk di Universitas Sanah Becek kono. Kaden ci ya cang masuk di itu. Menci po S3 itu kan doktor. Apa dan gitu. Satu nah S2 magister S3 dok. Ojang sing gitu. Maksudnya S3 tuh SD, SMP, suwud. Yen ngancing. Aing ngajak cicing sing masuk. sing maksudnya S3 tuh nak doktor je S3 tuh SD SMP suwun tuh sing dok sekolah dan nungkak ngomong megai di je megai Di bank. sing percaya. Sing mungkin adi ada nak sing tamat ngidang menggai di bank. Wah, yang bisa ganti sing tamat megai di bank berarti lah orang dalam je. Sing orang pusat.
Kadang ci kayangan 3 bang. Maksud sengape kayangan dalam tuh cinglah paman itu. Sing Kayangan Pak dalam. De. Jang bingung benci. Maksud sengape. Pak D ya Pak Man teh patuh. Lenang. Pak De itu lahir nomor 2, Pak Man nomor 3. Patuh nomor 4 cicing. Cing sing. Oh berarti ngelah dalam termasuk di bagian apa man cleaning service. Sing. Yen sing tamak nih sing cleaning service paling tukang parkir. Biasanya cleaning service paling gede tuh tukang parkir tuh pusing tuh. Oh. Dia kunting. Hah? Dia kunting. Ah. Taman SMP, man tugas dia kunting ngurus apa? Berangkas. Wih, Hebat. ya serius nih. Serius bani sing naik. Di Bang Dijo sih megah ini, di Bang Sinar, Ah sing bang bos gede itu. BRI. Sing sing. di BPD. Sing. ECA. Sing. Gede no Bang di sini, BPR. Bang Perhentian Rakyat BPR. Sing sing. Men di Bang Dijo. Bangunan. Men maru kone bagian akunting. Oh, Apa tuh akunting? angkutan dan tinting. Men berangkase. Barang bekas. Pemulung ciadan itu. Cing lek-leke nadi kan sih. Sekan nih banci naik. Matur nah ini yang si Bang bisa matur Bang lo ketiang mah jalan yuk. Ini ratu betara cici nak uboh cici selama bapo cici. Tapi dia Memang lah bapo pemati. Ih, paduh. Pemati bapo masih. Ih, cek dia tak konen cang. Si jelem bolengan cang bapan cang mati, bapan pemain keyboard mati. Iyo kan konden mati bapane mati yang bapamu. Mama mati yang bapo pang patu ja papat sing lah bapo. Nu bapo hidup nu. Nu. Minjep beli yang bodrek, jangan seprit. Begitu celepang puradan obat padi itu. Oh, Bang, mati yang apa? Sing pangsing terus kene kan nyenale cimai pangsing gitu. Si sing nawan. Dan nepuk bapan ya. Engken. Muspo kesangah di jalan ngenah. Ada bisa. Nak setruk sibak tuh. Mun sangah ka kaja kangin. Ah benar. Ni setruk kebot kene menjalan. Ijo muspo malu kejap di jalan ngenah. Sing dong ranang. Berarti- Kenapa nanang cang meken muspo di jalan ngenah? Kenapa? Bersembahyang di sangah senidang. Ada sing dang. Ibah sana cang itu. Sengap menjanji. Tapi bapak ci baswanen tuh. Kenjen. Muspo di sangah betara wancam. Betara nage jagur. Wah, Sajan kene muspo di sangah. 5 nih batul ya. daripada yo nyakur betaran cie makiang bapo ajan cang setuju. Bapak ci pemati kan? Bapak cang tahun 2009 mati. Bapan Bapak cang, dia tahun 2012. bapan cang tahun 2025 tahun. Hah? Tahun kuda sebenarnya. 2025 tahun. 2025 tahun yang lalu. Oh. Mati kan? Bo mati kan musim hujan jadi guys ipi jakpuan long cang tanam cang dok yang kejani sing mentik bu. Nyen tanam ci. Bapan cang. Kadenci caro nyuh mapucil not. Nah yen mane mati tanam do jelas sing mentik. Papan ci nu hidup. No. Papan ci tanam. Coba tanam baponya ayo mentik. Jennya mentik jenna buah cangi desik. Kemudian nanang cang nage matian ci. Irago jak dulu menyamo meranyamo japat kelangkang kibote. Cising lah bapo. Anggaplah nanang cang tu nanang ci. Anggaplah nanang cang nanang ci. Aja onyong rungwan. Ajan. Memen ci nu hidup. No. Memen ci. Nu. Memen ci. Kengken nasan bang cepok nanang cang. Hai, aduh, nak jiji. Si misi jiji. Nya memen cangi. Mau nak mau ajak mau. Bang can nanti kadang memen cang IP. Apa dan gitu? Nyakit. Penyakit memen ya we. Tapi daripada memen irago japat ane paling hebat memen panyul. Mungkin. Bisa ngeliat. Oh, nu hebatan memen cangi. Bisa mesti ngeliat. So ya. Sing tawang memen jange cing ajak ramo ci dini nyatuang memen bisa ngeliat ditu memen jange biar gitu ganti umur panjang cerjani udah apa Apa? Super traktor.
Sing memen cang bongol. Hah? Memen cang bongol nyen nyeritin sing dinge makanya awet umur sang suratmu pangkude manggil sing dinge. Berarti bapak ancang sing bongol. Bapak Cang mati itu kan karena sakit kecil sebenarnya. Sakit apa? Sakit sepele bidan. Cak di ngecang leper ngap. Sing, Sing goblok leper? tuh. Kengken riawat nih tuh. Riwayat apa? Kene nih terus. Riwayat. Bapak Cangnya mati sing karena leper tuh berita bohong tuh. Men karena kengken. Pikun. Nak Piju macang liu nak pikun kejani umur panjang. Oh, berarti jelek pikunnya Bapak Cang, pikunnya kronis. Sap mangkian mati. Kan semangat biasa mangkian udah sap ya mati akhirnya. Bapak Cang. Makanya panak Cang ajak Cang pas ngelinggiang tuh panak Cang ajak Cang gini. Oh doa lah sama kakek. Doa ya gini. Takon Cang panak Cang nih paling. Kengken. Kamu kok lama berdoanya? Apa yang kamu pikirkan? Kakek tong panak. Adik pingin doa biar kakek dapat surga. Nanti adik sukses. Adik mau jadi apa kakek tong? Mau jadi dokter gitu ya. Do bangu. Ih bang, Cang. Cerun nih Pak Dokter tuh nyidang mempunyai obat. Nyidangnya gerangan nak. Kle. Adi jelek orang sih. Tadi bingkil meralung. Anjing tadi bingkil. Bingkil kuda man penghasilan nih dokter liu man penghasilan nyul. Jelek dokter Apa dari dokter ngidang muka perhatian ngidang lah Tadi apotek pasti bingkil luang. apa misi oli kan. Kenyataan nih. Maksudnya dia jelek dokter ya. Bapak ancang ke sekelam tuh bocang ke dokter mati kan ti. Maksud sih? Motor cange mati ya bocang ke bingkil hidup. Nih cang takon jaci. Ugan bapan ci gelem ujang sing ke bingkil lah boci. Sing ditu nak ganti busi ya sehernya selengar bebungut bapak langsung. Awak si dokter ngelah kapasitas kerja bingkil nak len. Bener. Bingkil tuh urusan motor. Tapi gas puan cang ajak memen cange ke dokter mah genap takon ngo. Maksudnya? Kang ko isin dapur cang obat abet ke dokter Maksudnya kan? Ibu punya gula kenyang cang, kedak pasang kan masuk dokter cang kopi cang lah cuma kenyang. Cek dokter tuh jelek tuh. Maksud dokter ibu punya gula ada penyakit diabetes sing. Tuh takonnya dokter itu. Cang sing nawang ujang gula cang takeh. Patuh kan dokter ini meriksa memen cang kan cang pede masih. Oke. Bu tahu wa memen cang bongol teu takon sepun api bu, napi sungkan kan nengil memen cang kene. Coba dokternya nak kengken ibu niki jak ngodo. Boleh cang bongol kata. Makanya sang suratmu sing ngidang urusan tuh. Tapi cang bakti kene ramu. Bener. Ye yen cang sing cereci. Ngelah meme nu besik meme cang wakawaci yen cang hormat ya meme. Maremai mikeng ngigel. Rainan bin puan, bekelin deramu. Bang Cipis. Iya busan bang campis nemek pipis 2 juta kete yang cememen. Wih hebat cing padahal ci gagal. Bangga cang ajak ci suargan ci mantung Dia cang bang suargan mati cang malu-malu. Langsung kene memen cang rahayu cing ngapang kene sudah dipanak biar cising lolos ugane tapi tetap bakti kepada meme. Restu Ci Bang. Rian subuh nganti Hebat, meme ngomong gitu pasti apapun perjalanan kita akan sukses. Begitu lagi uliang pes 2 juta. Adi, Apa meme bongelah cing apa bang panak masuk. Boy. Bang gede ngomong SPP, gede sing ngomong SPP ka gitu. Ada sing Sinya masuk bolos kan. Menyen hayin SPP. di luar negeri ya soan. Sing ngidang di masuk luar negeri sing lah biaya aja nih. Pana cang di luar negeri masuk. Jam Sing. Di Jepang. Sing. di Malaysia. Sing. Paling banyak ada di Malaysia atau Singapura soang. Sing jauh tuh. Di Jawa masuk luar negeri tuh. Di negeri sing man. Di swasta gitu naik. Kan luar negeri tuh. Bingung cang mendingan munyin Ci. Ewa ngomong aja Ci, makanya harus hormat ya anak tua mah harus Ci ngidang order. Oh Bang Cipis 2 juta. Kuliah aja memen. Tapi tak jemak Ci beno. Sing. Apa me? Apa artin sekalian meme adalah seorang ibu. Ibu insan budi utama. Benar. Yang melahirkan cang kanti cangkelih bisa ngalegai terjadi ngelah menganak meme cucu. Apa artin 2 juta? Sing ada artin apa me? Bikin usut nas cang. Hebat. Rahayu panak meme pang segen, pang dedek Pang idang. kene. Soalnya cang, makanya cang kena nempo sengat tuh. Uliang ta, cing apa 1 juta, meme apa 1 juta kan beliau nih. Apa cang berlebihan? Wih, Cang berlebihan mana apa?
Jog mungkin apa kaget dong. Sing. Cai ngapa? Apa me kaget dong. Belagas aja Cino. Bila perlu memen lagi ben kalbang, bang bila mangates sing. Apa cai ngapa? Bangga jangan jak cingan. Langsung nasang isi adeng-adeng majalah di jengigel di tisto. Nyen bang sesari nyen do nyen jemaah. Benar. Serius? Gitu me. Ngak endas mang jangan pi cetot lipi bisa nyo. Maksudnya? Benar man rezeki sing jemaah sari sing buang cang man Sing cana rezeki. boren ya memen cangnya minjok ngigel di dawa pangkunya nak nyamo di tu gurun ci di tu. Do nyen ci nyemak sesari ngidi olas. Nah, nya timpalo rin nyemak pang sing ci nyemak memen. Payung lipi cetot lipi bisa nyo. Padahal buang rencana ngipi cetot lipi. Di kapuk ke bang nyemaknya nah cido nyemaknya di sisi tagih gitu. Bulan ras gitu. Nah. Jalan Cigigel. Menjalan. Makasih me. Jemak cang liman meme. Mak rahayu me. Salim sih. Hebat sih. Langsung meme cang ke kamar. Oh ngejang pistol. Oh cang nyemak tas ya nyaluk tas pesu meme cang ngabok kate sampat cek. Kan maksud memen gitu Ini cepak barang Gengken nena. ajan. Cicing sih gitu ya. Adi opa di. Cing ngemang pipis 2 juta ken meme misi cero mesebeng lagas tuh pipis beten galangnya 5 jutanya nyemak. Bisa di 2 juta tadi jebak kaci. Den galeng Nyeng lah. coba sing tawang tuh. Ternyata meme lah. Begitu bener cing orang cibu lebihan man. Maya boben. Rahayu pejalan cingap. Apa rahayu bojok ben kate sampat ngeneng kretak belajar cibobok. Sajo bencol ci. Bencol. Sindani bencol ulian cang TK bidang. Oh. Guru Pak Guru cang kan asli dini. Uli di Begitu guru TK cang bidan uli di rumah. Oh. USD cang Pak Brate. Di Jumah nih. Ini dah no. Au. Angin ini dempet ya umah Baleanto nih sakti itu. Bapak pusat air itu. Apa? Pak Sumur itu. Ane berat tuh. Ane kijo-kijo melem biasa ento. Adi melem. Iya Pak Sumur kan kijo-kijo melem, Adi gitu? mudeng melem gitu. Lengar tuh liat. Kadang-kadang canggung. Wadah gitu. Bukan TK gitu. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu, anak-anak ya gitu. Ya Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Gitu cang-cang kan. Teman, siapa namanya kamu? Sengap Bu. Gitu. Kamu bisa jawab pertanyaan Ibu, angkat tangan ya. Ya Bu. Gitu. Makanan apa yang paling enak? Gitu. Angkat tangan cang. Saya Bu. Gitu. Makanan apa? Makanan ada di giginya Bu Guru gitu cang. Adi Bu Guru cangnya tenar don selo nekatlah di gigi nenu. Tahu bocang kene mana ada kata kene Bu Guru don selo nih kamu jangan gitu-gitu bilang ya Bu saya kan jujur. Belakang kamu diam di belakang cang ngoyong. Memang ini bin cang masuk pagi gitu murid baca di pagi. Selamat pagi Ibu Guru gitu. Silakan berbaris siap gerak lencang depan gerak dekap gerak. Satu dengan 2 dengan 4. Jelep ke kelas. Wih. Ke di kelas bincang takut. Siapa yang bisa jawab angkat tangan gitu. Biar jawab cenah. Jadi siap-siap cang jawab. Beduk sengapu. Makanan apa yang bisa sing makan apa yang bisa diminum gitu. Angkat tangan timpal cang. Halo jawab tuh. Susu, bin angkat tangan lagi air, lagi sprite, gitu lagi cang maksud spritus gitu. Bini guru, diam kamu gitu angkat cang. Ya Bu Guru, bin belakang lagi di belakang cang bengoyong. Adi nguri-ngurian sih. Terus cang beli orang Bu Guru. Sekarang siapa yang bisa jawab boleh pulang ketian. Wah, mukena cang boleh nih gitu kene. Apa yang bisa disesep cang menang limo? Liu dong. Hebat. Halo. Oh langsung timpal-timpalin. Coba kamu di depan cang sing panggil. Oh, coba kamu permen. Kamu benar. Biskuit gitu campur. Coba kamu sengap apa bisa disesep? Celana gitu. Oh langsung panggil. Siapa bilang begitu? Sini kamu. Gitu ke muka cang. Kenapa kamu bilang celana? Gitu. Ya tadi malam saya dengar bapak sama ibu begitu buka nak celana sesep pemen gitu. Aduh ngomong gitu.
pengen. Mana kita semang pedang di ngajang bapak cang main jani bu minyak sengak ponen pulas jani nana buka nak telana sesep man tuh bola sok Sing celana nih sep-sepe ngap. Apa nih? Tengah celana misi permen relaksa di kantong celanan papan cido. kadang cang lollipop tuh